Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mama, Bapak yang Hanif sayangi, pada hari yang bahagia ini Hanif akan melaksanakan sunatullah dan sunat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon maaf dan berterima kasih kepada Mama dan Bapak yang telah merawat dan membesarkan Hanif. Bapak yang Hanif sayangi dan hormati, Hanif mohon keikhlasan dan keridhaan Bapak untuk dapat menikahkan Hanif kepada pria pilihan Hanif yang bernama Asandi Nayawan bin Bapak Wawan dengan mas kawin berupa emas 16 gram dibayar tunai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. Kesana Bapak Bu Desa Ganda Soli Sanjunjang Karawat lebih hormat oke Pak Bu Desa Sukarapi anda pewakili Pak Lurah lebih hormat para alim ulama, para kiai, para jangan, para asatid sadayana sami ringki di haflah sami hormat beribados. Mudah-mudahan Allah muliakan sadayana, terutama guru beribados Bapak Kasubdit Kemenag Pusat Bapak Kiai Haji Dedi. Alhamdulillah tiasa linggi anu kahiji nya mangga niatkeun anu sae nya anjeun duaan bade ngawur rumah tangga, bade ngalaksanakeun syariat Allah, bade ngalaksanakeun sunnah Rasul nyata nikahnya kan rumah tanggi mangga diawali ku niat anu sae. Mudah-mudahan ku niat anu sae niat kana Allah Subhanahu wa taala bila ridha Allah. Mudah-mudahan selama anjeun duaan tadikat pernikahan, mudah-mudahan selamina aya dina panang tayungan salang didona Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua Kang Sandi manawi wayahna Kangnya da rumah tanggi teh nya karos kudu pribados yang gampilnya gampil, ningap susahnya Kang da. Tapi insyaallah sesuatu yang abot anu sesah tapi pami aya ilmu nama insyaallah janten gampilnya Kang. Ya. Urang tinggal gunung Sermai nya Kang. Lamun secara syariat jantung teuing nya. Tapi ternyata banyak orang yang tiasa naik ke puncak Gunung Ciremai ya Kang. Kenapa tiasa muncak kumargi aya ermut sareng terang jalana. Da kitu di rumah tangganya Kang. Muncak orang mangeureun susahnya kudu nganapahan segala macamnya Kang. Tapi insyaallah pami orang terang ilmu nama sesuatu yang sesat akan menjadi mudah. Buktina sepuh-sepuh orangnya walaupun dengan segala keterbatasan manawi ilmuna, manawi pengalaman, tapi insyaallah Kang dengan niat yang baik orang nunkeun ka Allah, nunkeun pertolongan ti Gusti Allah, orang terang ilmuna insyaallah mudah-mudahan rumah tangga anu dipikeun hoyong ku urang anu sakinahnya Kang, nu mawadah sareng rahmatnya tiasa tina kanan. Ya Kang. Hoyong harmonis rumah tangga hoyong. Hoyongnya Kangnya. Trik-trikna seueur nya Kang. Ya, pokona mah terus belajarnya kumaha rumah tangga urang teh supaya harmonisnya Kang. Ti awalnya Kang, nya. Nu sederhana belahnya. Di awal Kang Sandi manawi sareng Neng Hanif upami ayeuna manawi masih manggil teh meureun aa sareng Neng nya terus. Ta yayang sareng bebeb. Anengnya. Ka kin mah nya Kang upami tos nikah mah ieu nya sok musyawarah sareng Neng kumaha carana supaya panggilan urang teh panggilan anu harmonis nya Kang. Kan Rasulullah SAW jadi sebagai uswah urangnya, sebagai contoh urang kepada Aisyah kan dicarioskeun dina hadisnya ya Aisyah gitunya. Rasul itu memanggil Aisyah tuh dengan ya Aisyah, manggil kesayangan ya Kang. Makanya Kang Sandikin sama kasareng Neng Handip makanya musyawarahkeun bade dipanggil naon nya. Terus nu kadua Kang dina rumah tanggi nya Kang sempatkeun sareng keluargi, sareng istri, sareng putra-putra urang nu ayeuna sebutna aya me time naon ngaran teh Kang nya. Jadi sesibuk apapun Kang Sandi wayahna sempatkan mungkin minimal sebulan sekali untuk kita bersama dengan istri kita supaya menumbuhkan keharmonisan. Ya Kang. Terus salajengna ya Kang Sandi wayahna nya dalam rumah tangga urang kedah saling menutupi kekurangan masing-masing. Kebeujeuhnya Kang dalam rumah tangga karena manusia mah tidak ada yang sempurna, urang gaduh kekurangan masing-masing. Justru dengan rumah tangga kita bisa saling menutupi kekurangan. Dalam Al-Qur'an
Allah ngadawu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah laki-laki pakaian bagi perempuan. Salah sawios fungsi pakaian kang saniata menutupi aurat. Ada auratnya sesuatu anu kurang isin lamun katinggal ku batur. Adana kekurangan orang mangga kang sani wayahna nalika neng hanif gaduh kirangan wayahna tutupan ku anjeun. Pun sawang sunna neng hanif nalika kang sani gaduh kekurangan orang saling menutupinya kang. Nu kadua fungsi pakaian ternyata mapantas dari wayahna kang sadinya orang sebagai suami sebagai pakaian bagi istri mapantas istri orang kan bebejeh ulah membuka aib kekurangan istri kepada orang lain. Sandi kumaha neng hanif teh oh bager pak gitunya ulah diobrolkan masalah non kawananana sehingga orang tua itu merasa bahagia ketika Kang Sandi dititipkan ku sepuna pun sawang sunna neng hanif dipastikan kanya teh orang tua akan bahagia. Baca Kang nya insyaallah maka dalam rumah tangga orang saling support, saling doakan, saling dukungnya. Rumah tangga terbiasa orang kerja sendiri tapi harus kerja sama. Mudah-mudahan Kang Sandi sareng Neng Hanif biasa ngawonten kabagjaan dunia sareng akhiratnya. Rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Manawi tabekangnya sebagai tambihanana mudah-mudahan ada ayat manfaatna. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mangga Kang Sandi sareng sadaya sareng warga istighfar sareng ngas dua kalimah syahadat. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuturana panaib abdi nuhunkeun kacarogian panaib kalayan abdi wakil ka panaib nikahkeun tasawikeun sareng kawinkeun engko awidan Sandi Nayawan bin Bapak Wawan kapun anak anu nami Hanifah Februari kalayan kalau mas kawin perhiasan emas 16 gram dibayar kontan salajengna abdi pasrah ka panaib kanggo nikahkeun anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Jamharnya Pak selaku wali Neng Hanifah Febrianti abdi napinya Pak kanggo ngawakilan Bapak kanggo nikahkeun kaum putri ka Kang Sandi Nayonya Pak. Nganya Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Saudara Sandi Nayawan bin Wawan, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada Hanifah Febrianti binti Jamhar. Bapak Jamhar selaku walinya telah wakil kepada saya untuk menikahkannya dan Neng Hanifah Febrianti ridho diberi mas kawin oleh engkau berupa perhiasan emas seberat 16 gram dibayar tunai
tunai. Saya terima nikah dan kawin kepada Hanifah Febrianti binti Bapak Jamhar untuk saya dengan pakai mas kawin perhiasan emas 16 gram dibayar tunai. Sudah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya man la yahtadi ila al-hayy wa tarsul hajatuna ila al-barakah. Allahumma ij'al hadha al-maqdum tanbi wa abi tulwatan wa mahabbatan wa qararan wa la tas'al ta'ala kamratan wa fitnatan wa firaran. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina Ibrahim wa Hajar wa kama alafta baina Sayyidina Ali sallallahu alaihi wa Fatimah al-Jahra wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa Khadijah al-Kubra. Allahumma lahumma wa lana sholihan warisan warisian wa umran awilan. Allahumma barik lana wa barik lahumma bi auladina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil